gauso le mmela o mogolo wa R573 wena gomme ge e le a moloto ke leina la tsela ka kapa a ba mabenkele ba rekišitše bareki ba rekile gomme ge e ka ba wena ga se wa reka le kgone o se tshwenyege ngwanešo eno te kgothatsa ka la gore malapa ga a lekane ebile le matšatši ga a hlabe ka go swana le kgono le ke nna go sa sa kwena ka lela latela go kuo mongwe ga se gore ge o paletšwe le kgono gora gore o tlo palelwa bophelo ba gago ka moka a se gore ge o sa kgona go fitlhelela tše o bego o di lakatsa go tloga ka January ngwageng wa 2023 go era gore le ngwago o tlang wa 2024 o tlo feila ngwanešo dilo tše di tseba ke modimo ebile o wa bolela mmoledi gore se sengwe le se sengwe se na le nako ya sona lebelo ga lena motho gape le lena le batsebi ba lona ge e ka ba ngwageng o paletše ko go hlakantšha emela ngwaga wa 2024 o tlo kgone go hlakantšha gabotse dimpho tša gago di go emetše ka fale se segolo fela e no ba gore o tikilele gore tše botse fela di tle di kgone go tlalla ka kapa ka baka la gore dilo tše botse ga di dule mo go neng di tšhila magagešo jwale ge le tikiletše gabotse le tepeile gabotse le dilo tše botse di no phurunkela ka baka la gore di a tseba gore go hlwekile mo di yang go wela gona ke a leboga jwale ka ge e le la bobedi le le botse go tloga moragonyana kua ntše re gapa ka moka le tlou tša baroka la bobedi la bone re sepela le tšona motheeletše moroka o re kgopetše gore as long as a sa le tseleng a sa tla nke re go fe sebaka jwale ka motheeletše wa lenanego la pitšentše kgolo jwale ka motheeletše kapa molatedi wa gage jwale ka Professor Mremi ke na le mopapa ka fa ke the right reverend Mr. Malefo ke tlo no mo fa sebaka se a dumediše motheeletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona ke moka yena o tla re botša gore se moroka a dumago gore re se dire gone jwale ke eng Mr. Malefo thobela ntate ka kapa ya radio ke dumediša batheeletše ka moka kgole le kgauswi mo ba le gona ke dumediša le babogedi ka kwa letlakaleng la rena la Facebook wa le dumedišago ke ena Mr. Malefo ke ena the right reverend mopapa Malefo o tšwa gona kua ofising ya Professor Mremi mo e leng gore re tsamaya le Professor Mremi re šala ditaba morago tše e leng gore batho ba hloka thušo re kušia gabotse gore batho ba bantši ba ne mathata ene re bone go swanetše gore batho ba ne mathata empa ba bontši ba bona ba dutše ka magaeng ga ba kgone go ka kušia gore ba ka tšeang ba beya bjale rena jwale ka ofisi re bone go swanetše gore batho ge ba lla and then re ye go bona re ye go kgona go ba thuša bjale tšatši la lehono batheeletše le babogedi ba rena Professor Mremi o bone go swanetše gobane taba ye go tloga maloba e bolela gore mara wa tseba mopapa go bohlokwa bjang gore batheeletše goba babogedi ba tsebe gore ba bohlokwa ge ba founa goba ba commenta goba ba bantšha maikutlo go bohlokwa bjang wa tseba taba ye nngwe ye batho ba bantši ba sa ilemogago ke gore batheeletši le babogedi ba rena le bohlokwa ka moka ga lena o ka no bo theeditše mohlomongwe o palela ke go founa o bohlokwa gobane bontši ba lena re kgona go le bona mo tseleng ga re feta o kwe motho a bolela polela gore mara tabe be le swere maabane ke e kgolo wa tseba motho o lanke ba rile ka mokgwa o seo se bontšha gore motho o kgona go theetša taba mara ka lebaka la go hloka metsotso goba mohlomong go founa go palela ke go tsena mara wa kry le gore mo tabeng yeo taba yeo le yena e tlogo e mokgwatha ba duma ga ka ntšha maele mara re bone go swanetše gore tšatši la lehono nke re lefe nako batheeletše re mora re lefile nako re lefa nako ya gore gabotse godimo ga ditaba tše ka moka re boletšego ka tšona ngwago ka moka goba mohlomong ke bieso re bile le taba tše ntšhi tše e leng gore mehle le mehle re make sure goba re kgonthišiša gore ge re la bone goba la bobedi la tseba gore aowa Professor Mremi o etla le gono banna o tla ka ya mohutamang jwale re bone go tlogo go swanetše gore re lefe nako
ya gore ga botsemana nke le re tlhalosetšeng gore taba ye ileng ya goga šedi mo dikgopolong tša lena goba ba bangwe ba Facebook mo mahlong a lena ke taba ya mohutamang gobane ditaba tsona ke tšo ntšhi ebile rena morwa motša tše dingwe re sa di tseba ka gore gape ke tše ntšhi mane jwale re bone go tlogo go swanetše gore batheeletše re lefe nako le letše go letšeng ga lena ke gore taba ye e gogile go šedi go tloga mathomong ka re thomananego le go ba go fihla ga jwale ke taba ye feng ebile gape ke eng se le ratang gore jwale ka lena batheeletše le babogedi ba rena gore re ka se oketša mo godimo ga nanego lekhi la pitšeng tše kgolo le leng gore ke tharolola mathata le leng gore mmereko lona ke go rarolola mathata a mantši a go fapana jwale ke eng seo le ka ratang gore re ka se oketša goba mohlomongwe ra se hlokomela mo godimo ga nanego le la tharolola mathata mo godimo ga nanego le le bitšwa gore ke pitšeng tše kgolo gobane tharolola mathata batho ba bantšhi ba ne le go mputša gore gabotse nke gore botse mo gabotse mopapa tharolola mathata le pitšeng tše kgolo di tsamaiwang ke raoa le ka se ikušiše tharolola mathata ke lenanego le le tlileng ka professor mrame mo motse community radio station mo godimo ga lenanego la pitšeng tše kgolo lebaka ke gore lenanego le gore le bitšwa tharolola mathata ke gore rarolola mathata a go fapana jwale se re ratang nka se bodišetšang gape pele re tlo fa batheeletše nako ke gore ke bušeletša putšo gape se le ratang re ka se oketša goba ra se fokotša mo nanegong le ke se feng gape se e leng gore kore godimo ga taba tše re boletšego ka tšona tše di gogile go šedi mo tsebeng tša lena ke taba ye feng ye e leng gore ye bjale ka motheeletši wa bona gore aowa bjale ye e tlogile ebile taba lebaka ke gore nanego lekhi go tloga go sa kgonagale gore le ka gola ka ntle le lena ge re bolela ka lenanego le la pitšeng tše kgolo la tharolola mathata a re bolele ka rena re bolela ka lena bjale ka batheeletši gobane ke lena le tlogo ntšha maikutlo a lena go fapana goba ke lena le be le ntšha maikutlo a lena go fapana gore aowa mana ka kapa be re rata gore mana mmao goba papao goba ngwanao ba rie ka mokgwa o jwale ke eng taba ye e leng gore e ile a goga šedi goba story se se leng sa goga šedi mo tsebeng tša lena bjale ka batheeletši ba rena then ke mo re tlo kgonang go tseba gape gore se le ratang gore re ka se oketša goba ra se fokotša goba mo le ratang go phošolla gona gobane nnete ke gore ga gone motho o e leng gore a ka phela mo lefaseng a se le diphošo mohlomongwe o kry le gore re ya se sengwe rena bjale ka batho re aowa re swere wa kry le gore aowa e tlogo e re šaile gore šia bjale le kgono ka lebaka la gore saemetše moroka o tlo fihla fa o re kgopetše gore ka nako ye and then re lefe nako le kgone go re hlalosetša goba gore bontšha jwale ka batho gobane ihlole le tee ga le kgone go bona mahlo ge e la mabedi a kgona go bona taba kampa polelo e leng gore e a bolelwa thobela re a leboga mopapa Magagešo re a tseba gore lenanego le la pitšeng tše kgolo le tloga le ne le balatedi ba bangwe ba bantši kudu gomme re le ntšhitše diripa tše pedi go na le tharollo ya mathata go tšwa ka ofising ya tlou tša baroka ra ba le lenanego la pitšeng tše kgolo straight ke gore tharollo ya mathata e ikagile ka gare ga lenanego la pitšeng tše kgolo tša MCRS mo e leng gore la bobedi le lengwe le la bone le lengwe re ba le ba tlou tša baroka ka mo le a tseba jwale mo go bo malabobedi le bo labone re kgopela go bolela ka dilo tše pedi ka gare ga mathata a re a rarabolotšeng mo ke bo bofe bo wena o ileng wa re ge lenanego le fela wa itiela ka kapa le tlou tša maroka le motse matsogo wa kwa gore banna ba šomile sa bobedi ke eng se e leng gore
se ka oketšwa kapa se ka fokotswa ke dilo tše pedi ke bo bofe bothata bo e leng gore wena jwale ka motheeletše bo ile boa ba le matlakgogedi ba atanya šedi go wena mo e leng gore o ile wa re ge ledane go lefela kore wa tekwa gore ya mo go a berekwa mo potšišo ya bobedi ke gore na re ka oketša eng re ka fokotša eng re bolela ka labone le la bobedi fela re ya go 06485827771 06485827771 gomme le letlakala la whatsapp le gona motheeletši wa motse community radio mo e leng gore gona re ya go kopana gona mola go 06485827771 mogala ke ona o magagešo mcrs o mo moyeng dumela hello le kae a re gona rra lena lona ke Mahlatsi Makola ke a go amogela kgaetšedi yaka ke re lenane go le leng kgatlhile go thata ka kudu ke le la mo kgobokwane la Gapamadi la ba ile kgobo gore ba ee amo ba ile gore ile ba rarolla bothata jwa bona jwa family wow re rapela gore ka mahla tišetše gore ntate moreni a tšwele pele ka lenane go leo kane ba bangwe ba bantši ba hloka thušo le feditše kgaetšedi yaka a ba re feditše ntate ka kapa le a mo kwa malefo kgaetšedi yaka nanego la a kere kwa le bolela ka kgobokwane kgapamadi kgapamadi taba e bolelago ka yone ka gore gape ebile tše ntšhi bale bo go bolela ka taba ya mohuta mangwanešo ka lapa le le gore gantši ba la di-family a ba kwane ke lela la bagaetsedi le botata o bona o nako kwele re a leboga ke re ngwanešo leboga ngwanešo alright go leboga rena re a leboga kgaetšedi ya rena motheeletši o re ka kgapamadi bana mola gona ke ile ka kwa gore le a šoma ebile o re moremi a sekebe a tlogela go tla mo ka baka la gore ke batho bantši kudu ba ba emetšeng thušo ya go tšwa go yena ke nnete ke taba tše botse 06485827771 06485827771 jwale ka motheeletši ke bothata bo bofe bo e leng gore a wa o ile wa kwa botantše šedi kudu ka gare ga radio ya gago ya Mpopota Motse Community Radio ke eng se o ka ratang gore go tšwa ka ofising ya tlou tša baroka ba ka se fokotša goba ba ka se oketša 06485827771 mcrs mo moyeng dumela thoba le kae ba re gona le kae yo na ke piti mo tshimedi mo kopane ke tobela la tsona e le la nkgathabela le gore kae ko felela gore feletse ka ela gore ngwana feletse la thile ba re fišitse go sepetlele o yela ya sepetlele sa Mmametlhake o ya yona mo ke yone ke ya go bolela maaka mo lana o kgonne go ithutang godimo ga taba yeo opa e molaka le kgonne go ithutang godimo ga taba ye le bolelago ka yone ya ke network empa o kgonne go tšweletša gore yela ya go timela ga ngwana ka kwa sepetlele sa Mmametlhake ba rutšhumilwe ka phošo jwalo ke yona e kgonneng o go tanya šedi go tšwa go yena mcrs mo moyeng hello malome ka kapa le kae re gona rra lena re gona malome ka kapa nna ke re lenanego la lena la re aga man o le agega kgaetšedi yaka ya re agega malome ka kapa nna e gogileng šedi tabeng ka le botsang ka yona ke la ya loba ya ngwana o a sa utlwaneng le batswadi ba gage o wa mafelelo le bo mogadibo wow
kana e be ile o ne le mokgalema a sa utlwelle mmagwe o yela ya malobanyana mo yela ya malobanyana mo malome ka kapa o ne le mokgalema a sa utlwe bo malome bo bagage bo mogadibo ebile o hlokofaletse ke ngwana ao batho e tantšešedi go wena tsebeng ya gago kgaitšedi yaka kore ke tse dintšhi malome ka kapa ke tse dintšhi sa lenanego le le thoma ebile la be la fihla mo re leng mo teng a wa le a re aga ka nnete ko re utlwa ka maele le ruta dilo tse dintšhi mo bophelong wa e bona le rena re sa gola re sa ya ko pele ao batho yaanong rata gore a wa malome ka kapa le yena prof moremi a wa tshwarang ka mokgwa malome ka kapa ka gobane a re selo ntle le lena ao batho wa tseba re a leboga ngwanešo re a leboga ra leboga ke salamina ka mo moteitine mo slovo re a leboga kgaitšedi ya ka fao ka motete selofo ke a leboga lenanego le batho ba bantšhi ba kgona go bona mogola wa lona lenanego le ba bantšhi le ba kgwathile maikutlo mcrs mo moyeng hello thobelang le kae re gona ra lena re gona bannana tabe ya ngwana go tshumeo sa le yang kweša bohloko e sa le ya tanya šedi tsebeng ya gago ya be ya go kweša bohloko gore a tsa ke sa duma le lekgolo go tseba gore le feditse jwang ga se e fele kgaitšedi ya ka re ka moraga gore re kereye bohlatse ba gore ka nnete-nnete ngwana o tsene ka gare ga sepetele sa mmametlha ke a palela ke go tšwa re ba file nako gore ba te pubule e le sepetlele and then ba tle ba re botse gore na way forward ke eng aowa nna ke ithutile tse dintšhi ga kudu ka tabe ya ngwana go timela ka sepetlele kore ke rile ke fetša go ba le ngwana malobanyana mo ba rile ba mpotsa ba re tsamaya kua mpete ngwe go robala ngwana wa ka ke mošie morago ke a le kgopela mo direng se le mo dirang sona ke ntse ke le gona o šetse o tshoga gore o ka notla wa re go bua ba re ba le mo gore a ba le certificate a ke tlo re o ile kae kore ene le gona le ga gola ka gola a re bo ma 3 years nka se mo tsebe kape ngwane monnyane o tshentšha ka pela ao batho kore ke pole bohloko ga kudu ene go tshwana le ya maloba ya motho o senyantšhe ngwana ga botse tša bana tše ke dinkgošitše bohloko ka kudu e sa le yona ena ya no e kgwathile ngwane awa dinkgošitše bohloko ka kudu ke doli go ga mošito ka mo ga matlana tanki kgaitšedi ya ka re lebogile kudu a kere okay re leboga tanki ngwanešo 0648582771 mopapago ka kwa batho ba ke ka moka ga bona ga go ne wo a reng fokotša mo le oketše mo fokotša mo le oketše mo ka mantšu a mangwe go e ra gore ka mokgwa lenanego le le sepelang ka gona ba lenya ka gona ka mokgwa ene se sengwe santse re se lemoge ntate ka kapa ke gore ge ke theditše batheletši bang ba gega ka tsela tša go fapana a se batho ka moka ba ba hlokago maele a bophelo o mongwe o kry maele a ne le ona mara go swana le ya maloba o kry le gore motho o hloka maele a gore ngwana o a hlokomelwa bana ngwana wa nyantšhwa wa ratiwa ya a re tope motheletšešo mcrs mo moyeng ka kapa ya radio thobela le kae re gona le kae na kgaitšedi yaka ke mpotšege ka lefaseng la Driefontein ke a kwa lentšu le ya boaboaoa gore a re malopo jwa le a tšwa mmeleng ke nwa metsa go fiša o nwa metsa go fiša ngwanešo malome ka kapa ke nna o mathata le a solvileng ke a mantšhi kudu a e leng gore a ile a nkgwatha moyeng ke gopola letšatši le la le rarobolola ela ya ka lapeng le lengwe ke lebetse gore pole ka gona ke a kae e be e le koko a dula le ngwana gage le malome be a le gona koko a ntšha mantšho a gore tšatši le a tlhokofalang bana ba gage se ke ba tsena ka ntlong la ba la founela sesi a le o ka re na le Lesotho sesi a bolela gore monna gage o tlhokofetše prof moremi a ba mmotšiša gore o be a go nyetše na o be o bitša ka fane ya ga mang go be go sene dikwano ka molapeng go lwewa
ke ithutile gore ge re le bana ba motho re santse re kwane ya ka yona tabela ke ithutile gore ge re le bana ba motho re santse re kwanene ge re bona mama re kgetholla re santse re mmefa se re mmotse gore o santse gore tshware go lekana yo re bana ba gago ka moka ya ee mphotšege ela yona ela malomokakapa nkgwathile maikutlo gore jwang mme wa rena a tlo tlhokofala a re bana ba ka sekebe ba tsena go tsene moketekete re santse re tsene ka moka ke re motlhobege ka moka ba mola e le gore mokgekulo o robetse rena re tlo o šala re lebeletse wa re ganetšang re tsena ka mo rena re o šala re tlhoile o la re botsang gore gape mme o re le sekebe la tsena yena o ya go tsena ya go dira eng ka gore re santse re tsene ka moka ke gore ngwanešu o lemogile gore ge re le bana ba motho tshwanetse re tshwarane re santse re tshwarane re be ngata e tee and-e ka mo lapeng ge re bona batswadi ba sa re tshware go lekana ba re ba beeng fase ka moka re ba botseng gore mara mo gona le dira phoso ka gore le re belege ka moka gobane letlholo le ntšhi mo baneng ba motho le hlola ke gore motswadi o rata o go swana le taba tšeo bolelago ka tšona tša gore ba hloboga motho kore motswadi wa mme go batate a re wena ka gore ke a go rata e rie ebile ke a go tshepa jale taba yela e hlola bothata mo baneng bana ge motswadi a seno hlokofala ba lebelelana ka mokgomong ke mo o bonago batho ba tšea nako e telele ba sa kwane jale nna ke ithutile tse dintšhi go tswa ka mola lapeng lela ke no ba ke lebetse pelekana gona gore ke ya ko kae malomokakapa a ke senya ke rialo ke a leboga kgaitsedi yaka a re a go leboga ka mo ka Driefontein ka fawe danko o dumediše mmatswale o tla dumela aga 0648582771 0648582771 wa tseba ge ke theeleditše batheeletši ba ka moka wa tseba ke kwa bose ke kweša bose fela ke gore a go ne lo a reng nkebe le lokiša mo ka mantšu a mangwe gore a re e swere ya gape morwa motšha kore ke lemoga taba e nngwe le mo Facebook mo gomjala go ngwadile gore taba ela ya koko yo a ilego a te swarela setopo sa mogatšage kore taba yeo e tloge le phoso ke ithutile se se mo tabeng yeo kwa o mongwe gore ka lenanego le ke lemogile gore difamily di a loišana mme o šupa ngwana o šupa mme ka boloi moremi o kopantšha difamily gobane nako nngwe re šupana ka menwana go sa hlokagale re hloka go bolela tano go šupana ka menwana ka gore tše dingwe di dira ke go hloka tsebo gore kana ga ra swanela gore ge go le so rena re swantse re dire so ka mantšu a mangwe ira gore lenanego leke le bula motho tlhaloganyo le mahlo gore ga ra swanela gore ge re le bana ba motho re swaraneng ka tsela e kwa Georgina mohlahlo o reng ka kapa o re taba ya lelapa lela la ngwana wa 19 years wa go tlogela sekolo wa tseba ke kwa bose ka kgalemo ye le file go ngwana yo le gore o tlogetše sekolo go raya gore nanego le morwa motšha le lemoša le baswa ka nnete gore baswa ga ba tlogele go tlogela dikolo gobane bophelo ba bjale o ka se bokgone o sene sekolo thobela ka nnete motheeletše šo mcrs mo moyeng dumela thobela a re gona rra lena kgaitšedi yaka lenanego la rena le re kuša botse mo ka la gore ra bulega ditlhalogo tša rra di a bulega dilo tše re gopotša mathata a borena o ya a kgatlhe ke nngwe ya kgaitsedi ya ge ba re ngwaditšitše RCT jale ga a nyake ngwetši ya gabo ka mo lapeng leo a ba amoga ditlhoko ka kwa nkgwate nkgopotša ka lefu la koko a ka go tlile go re gamisa letlholo le gona re swarang ka ona mokgolo re ageng gona ka mokgolo re agang ka gona re e swere gabotse kgaitšedi yaka wa tseba a re a leboga kgaitšedi yaka 0648582771 0648582771 mcrs o se moyeni a kwande a re gona rra lena gona a tsa tšentše kgolo e ya re yaga ya re thekga sona ke gopola ela ya
ausi wa nnese monna gona e le Lešole rena baswa o swantse re be re le nnete ya ka gore e feditše ausi ola mmala a sene leago a tša monefrenta a mo iša ka gae mma wa go tlhoka leago a moamogela a jile kgomotse ka boketekete ga a fitlha monna tša molatang a betha seroba sa sethunya so taba tse dintši di a re tsamaya tše dingwe ka rena o kry o tšeditše pitšentše kgolo motho a re gore a re bora gore o ra nna motola ke ka gone o godimo go fase ya re yaga ede nna ke ngwananyana mara e nkara kudu mathata a maso re le bana re ne le ona re ne metse re le bana mara mathata a maso a re fitlhelela ene ba ba fa maele re kgona go kwa mme o mara wa ile jang sentato o shapo gape ga itsedi before a drop o bolla tabeng ngwe bohlokwa sheng awa o sa le gona gape wa mokwa ga itsedi o bolla tabeng o re rena re sa le baswa re yagile metse o gopole morwa motšha gore ge motho wa e ba le motse e sa le monnyane o sa hloka tlhatlho le maele jwale a ka thietsa dipitšhe a swana le nna ke ne mmatswale wa leyago nna mmatswale wa ka wa nkaga ele wa nthega ao re a leboga le family ya bogadi ya nthega ao batho nako ngwe re ke a tlogela gore ke le sore mara mme o a nthegile ke le fetša ene ke nna Nancy Sebothoma ao re a leboga ngwaneso re a leboga ka le leboga e tšwele pele lebile go nna o ka re le ka botšetša nako ka leboga ditsamauane re a leboga kgaitsedi yaka man nako e oketsege ke a bona sentse re šhaše ka tereba 0648582771 mcrs mo moyeng dumela le kae kakapa a re gona ra lena kgaitsedi yaka ra gona le bolela le mmentlhane re a le amogela ka ntwane re le bethela matsogo le re bethela matsogo le batheeletše re le batheeletše re le bethela matsogo ao batho le le tshwere lenanego ka kapa basadi ba ne ba pakile dipeke ba re ba magae ba buile bona ba tlamolotse merwa ba ona ba di beile mo fatshe ba zipolotse ba pakile diaparo ka mo ditoropong ba pakolotse dibeke ba tšea diaparo ba di bušetša mo bedibutši ba re a re sa felo ba re ga re sa felo ao batho basadi ba ne ba galala banna ka mo metseng ka tseno banna ba hlomphiwa mara ba ne ba rwele diatla mo tlhogong motho a re he monna ga sa tshwana le neng o eme ka gore a o tlhaba mokgoši o khunama ka matolo ka tseno o kgopela tshwarela e ke e gopolang ga pila ye e rutileng motho o mollo o mongwe wa dirang tse e leng gore o tla re ga ke bonwe mara ko mafelelong letšatši le tlo hlaba ke gopola ya maloba ya mosadi wa go tlogela monna ba aga ko steneng kae monna batho ga a re ko hlokomela babereki ga re toga monna a sepela ka koloi ya mabaibai gomme babereki ba šiana ba itsege poso e le yena kgante poso sonanabo mara ko morago o founa le kae a ra monna mora a re ke a hwa ao batho gomme ko mafelelong ngwana motho a sala ile tronko mara se salang ka gore ye neng a e dirile o ne le yena a nyaka bophelo and then go madira a ba thuntsha a ba bolaya gwa ra gore ba yena o ya tronko o fetsa a tswile ka gore nnete e tsweleletse ko mafelelong bjano ge le matsogo ona re le bethela matsogo basadi ka tseno ba opela dikoša ba suela matlakala ka malapeng a bona ke a leboga re lebogile wa tseba batheeletše mane be ke sa nyake ba hlakantšhe ditaba tša mantaga le la boraro le tša labone le la bobedi go ne le ba bangwe ke a bakwa gore tše ba di bolelang
ke tša Mantaga le Laboraro Thobela. mara ga go ne bošaedi felo ka re ke tše ba di gopolang ke lenanego la pitšeng tše kgolo re a leboga MCRS mo moyeng aleluya re na le ntate Malefo ka fa a bua le moremi o mo tšela madulo ya go le nna ke santse ke be prof le gona kgaetšedi yaka dipitša tšeo di kgabakgabago ke le khuduo la gona le tsake le thogega le no khudua go ya go ile ao batho la faga bogobe jwa go tia bo e leng gore go bodile o kgotsofala go letšatši ka moka ekwa ao wa maele ke maphaphala re a leboga wa tseba e dira modiro o mogologologolo mmereko o mongwe o mogologolo ke dutse ge lenanego le ge le thoma e seng ke thome le lona ke kwa bohloko ka baka la gore gantši ka kapa go lenanego le ke motho ga ka le theeletša go thoma o thoma ka maele a mangwe a e leng gore motho ga ke tšeetše ona bophelo bo a fetoša bophelo ba motho a ba motho mokaone ao batho nna lenaneo le ntheo e ileng ya ntšhaela monaganong ke a go timela ga ngwana kua mamehla ke ela gore mo tabeng e ke kore le ge se yona le mananego a mangwe a fetileng ka mathomo ke leboga motshwari wa station gore ke a dipotšiša gore combination ye ke go tlile jwang gore a e kry-e o gabotse combo ye ya sepedišana it's a very rare combination e leng gore go se ne leiso la go tsenelela o ka se kry ke gauta o tšere gauta a e tšea a e bea mo ke gore e kgone go phadimišetša maphelo a batho ao batho o tshwere author o tshwere motivational speaker o tshwere motho wa go bereka ka batho professor kore wa tshwere the whole package combo ye ya gore ba tšee ka kapa ba mo sepediše le professor Moremi ke combo ye e leng gore o dipotšiša gore bolaodi ba station bo tsebile jwang gore gabotse ge re ka tšea batho ba ra ba kopantšha go tla diega nto nngwe fa a gape go thunya diboma ge išetse letlhakane gore a ke nyako go bolela maaka ao batho taba le a itšea la e bea mo tafoleng mo ke nnete ipida tswela ka moka ka mo ntle ke bolediša ko gore lesatile la ka taba ye ke ya mamehla le nako ye gore bao ba bona ba pale go dira mešomo go berero go balaodi ba sepetlele gape semphologoso le gana ka mohlana jwale gana bašimane ba tšea mohlana le tsošitše raurau jale kore le emela dikarabo ntate ka kapa ditsebe di feta hloga ba tsebe gore ba swantse re ge ba e ka ba hlakantšheng ba re ke nako e telele ba swantse gore ge e le gore ba tla ka tharollo e sa le bothata ka gore itso ba taba ya gore ba botšišiwa gore wa e go tšere nako e kaka ye molane a tšabe kgolo gampe o ka tša go sa lebadišika leiso le mara ke tabe kgolo le ntong e leng gore
nna mo especially nna ke le phaphatha mo magetleng ya ke opela matsogo ke re pele ke leboga le molaodi wa station ke re ke a mo lebogiša wa tseba leihlo leo la gage la ntšhothonono la go bona le mo ba bangwe ba sa boneng gona ke bekgantšha ka station sa rena wa tseba ke a bekgantšha ka re batho re tšea maele re kgona go bona le apile le be le mo matlhong tate Kakapa ke nyako mo matlhong a batho ba bantši le tloge kgaetšedi yaka wa tseba re leboga go menagane ebile ke dumela gore le bona bolaodi ba statione a bo theeleditse go le ge o bolela ka tsela ye aowa go ra gore ba tla kgona go mpha letsogo le nna go sasa ba re mona Kakapa wa šoma awa o ka re ba ka lefa ba le rwetša dipataka ko gore di a le tshwanela ke rita seothoma ka mo modimolla gae ke ratang re lebogile tšhetšhele gadimana mopapa wa tseba nnete ya mankgonthedi ya kgokgo tobela lenanego le butši batho dihlaloganyo la bula batho mahlo gore ba kgone go bona tša kua kgole ge ba be ba bona tša kgauswi ke nnete gobane o kgona go bona ka di-comment mo Facebook gore go na la uso monšo gore ke yana Makola re file Fifi Mrefo o re ke ithutile gore digwara di na le ditlamorago tše ntšhi banna ba tla go nametša ka tokološi yeo e tlo go tlaiša bophelo ka moka e kore o kgona go bona gore a se taba e teng mone nko bušeletše molaetša o mongaka o nke o bušeletše Makola re file Fifi Mrefo o re ke ithutile gore digwara di na le ditlamorago tše ntšhi banna ba tla go nametša ka tokološi yeo e tlo go tlaiša bophelo ka moka ke gogile šedi ke taba ya sesi wa ga Mashabela wa go hlakiša ke tokološi jale o kgona go bona gore kore taba tše ke tše ntšhi gabotse ge nke bokgonega monomotša kore ge re ka efa go fitlhelela go sasa re ka kwa ditaba gape re ka kwa ditaba 0648582771 ba bangwe šiba ka mo ba di-voice note thobela mo pitseng tše kgolo Malome Kakapa le kae a lena ke phitse ke Malome Kakapa tabeng kwisile botlhoko mo pitseng tše kgolo ke tšela tša abuti a sale a tshwarisiwa gore cold drink le di-chips wa romela motho o gore mo rekela cold drink le di-chips wola a fa o mongwe gore kgopele mo fela semangmang cold drink ela le di-chips wola ka o loko wa gae ka wa dipelo entle a itšea le ena ba sa tsebe ngwana batho a itšea a isa kowa ganti kowa a reetse gore se e berekilwe jwang o e fitlhile ya dia jwang ke ka mo ola a romeng o mongwe a ja a tlhokofala ola se di buya go yena gore wena wa o file tšhelete gore o reka cold drink le di-chips a ya tronko ngwana batho ntho a sa e tsebe go tlhoko nkosele botlhoko nkgwathile ela ntate Kapa ka gore abuti ola ka gore ntho ela nkabe ba e tseba nkabe ba sa tla mo go wena a tlo botša taba tseo taba ye ba Malome Kakapa go na le batho ba bantši kwa dronkong ba dutse one jwalo ka ntho ba sa e tsebeng I'm so sorry ka matla ka abuti ola ka gore gone jwalo lapa lela la gabo mogwe a le som lebalele ene a bona communication okay ke le bo Malome Kakapa se sengwe enka rata gore Malome Kakapa ba nka kenella go sona tse tša di-paperwork like nkabe khumana gore na le motho ba bereka somewhere after go bereka somewhere dilo tša gae a da tsamaya gabotse ditokomane ditšheleng tša gae a da fitlela go yena o no ropiwa mo di-officing ka gore nna Malome Kakapa ke sale ka bereka kwa mining from 2002 ka go bala matlho
I was doing long hole drilling and blast underground. And then go bile le gore ba nse kua le kua kwa di officing a go claima dilo jaaka ka fella ke ya public protector ka gore be ke sene di lawyera public protector e mbereketše wa khumana gore se se wola ka claima go yena a re go bile le renovation o latlhegile di-file tša gago o latlhegile dilo tšao thoma fase di-file tsamaya go di-doctor tse bo tsamaya go tsona mathomong and tsela ke di-submitileng mathomong malome ka kapa be ne na le di-blue card tšaka ka moka tšona ka gore kwa mberekong ke tswile ka injury on duty doctor a ngwalela ka moka tšona dilo gore ke dise ka Department of Labour ke disitše dilo timela ona mo. It's been so long ke ya kwa le kwa ebile now ke felele le matla a ka thusega le no and then bese that's why ke no re anka thaba ka matla bo malume ka kapa le ntate Moremi anka khumana gore ba tsenela le mo di paperworking tša batho ba bangwe ba na le bothata mo paperwork ka gore go na le batho ba bantši ba na le bothata ba go phala nna no na se ke setse ka leitlho le le one a le sa bona at all a ke sa kgona go bereka ba ntshitse mberekong ka not fit to work now a ke kgone go dira se tshwanetse ke dire sona for bana baka now malome ka kapa when touch mona pelo ya ka e ba bohloko ntate ka kapa ke a leboa ka matla le ntate Moremi ke leboa ka matla o bolelang ke good man wa ga Maloka mo ka merefere motheletši wo go ka sebe bonolo gore re ka tsena di-office tša go tshwana le bo di-labor bo di-CCMA but se re ka ba tshepišang sona Mr. Malefo ke gore re tlo ba nyakela ditsebi tše e leng gore di ne tsebo ya seo a llago ka sona gobane mogala bo ka mothietša o koša bohloko go na le kore o boletse tabeng la mathomo o re go na le batho ba e leng gore ba swerwe ba ka re ga dikgolego gore bolela so ka di-mistakes gore o lokela motho wa bua wa swara bjale e ya bobedi ya e bolelago ya taba ya mmereko le mohlomong di-injury on duty rena re fa batho tsela mo re lekanago gona re a tsena mo re sa lekaneng re ba fa tsela gore no ge le ka kry-a bonang motho moso o tlo le tsentšha mo o re tsebang gore a ka sula lefatshe le e leng gore ya loo ka thobela ka nnete motheletše sho MCRS right 064-858-2771 064-858-2771 ye o e theleditšego ye ke motse community radio ya lekgotlagašo la selegae gona fa le go 96 number 3 FM re na le ba tloutša baroka mo re nyaka go tseba gore na gabotse yeo ile go ya go tanya šedi ke efeng MCRS o mo moyeng gore bafo re gona ra lena gona rena ke tsere ke ya go robala ka sa robala ga botse sorry 064-858-2771 064-858-2771 gape ke di-December thabo la mmotlana le tiphile maatla MCRS o mo moyeng mayoki na le ka ke December ke re ke sa kiša seyalemoya mo ke lebile ke nyako o wela fase ao batho le gabotse a wa re gabotse re ra le ntamišete bontate Malefo ka mo a ge mma le kgone re kgone o bolela le bontate Malefo le bontate Moremi ka nnete ka lona lenaneo le ya mayoki wa tseba re tšwa kgole di-case di solvilwe dimaka di bile gona ga ona case e fetang e nngwe ka mokana a tsone
ke tša maemo a godimo ke tša mpopota ka moka ke tša mpopota ka gore ke nnete ka mo pitšeng tše kgolo a se di-saucepan ya tša go gadika mae ke dipitša di a kgabakgaba ka mello e megolo mayoki ye e leng gore nna ile ya tloa e ntšhoša ke ya motho o tswa maboya ka mo ditsebeng ka baka la mokgopa ka baka la mokgopa o fišitšweo ao batho o fišitšweng ke mme motswadi gomme bana ba sena tshepo mo mma o bona gomme mma o bona ebile a te peta phega a te potse gore yena ke yena a le nneteng ke tšentši ka kudu mara the recent one ile ya ntšhoša wa tseba gore wa kgonega gore maboya no tswa ka gare a motho ka baka la gore mokgopa o fišitšwe kwa kgole a tswa bjang ka mo gare a tsebe ya motho a tswa jwang a kore a swa jwang ga a tloga kua a swang gona a tsena ka tsebeng ya motho bjale e re ko botse mara wena ke šetše ko o šeretše gore ba re gape le ka ba mafokisi ikwa dipotšišo tša lena di fata kgole mo e leng gore motho o no te polela a sa tekwene ape monno mongwe mayoki o kopane nna mo tseleng gore no ke nyako wa pitšentše kgolo mara banna bala ka dipotšišo yo a go nyake o arabele thoko nne o ka fetša ye nngwe e le ka potleng morawa ye yona a ke go e bolela ye mara wa intšha ge lenane go ntše le sepela wa fetša o intšhitše ntle le maikemišetšo a botla kgwetsa ebile re fedile gore o bo gapeleditšwe ke mang gore o bontšhe o bontšhile ka koko ene gape le nna bantšhoša gape o kgone go bolela le motho mosegare a re ke nyako tla pitšentše kgolo motho ola o ne go fata batša ka montle ga seatla banna ba go fitlha ka mo mane yo ba mogadika o re ga botsietswa kae ka re motho wa mpotsa ka ona mosegare ba re ge ba mogadikile wa gwetsa ebile mongwe ka moswana te tshola re marako e ke bolelelang ke bone dilo di a tswalelwa man a re tshware re tiše tshwara le tišeng o thuše batho ba sokola o ditse o sepela mo strateng o iša o kgora a o nagane gore go na le mathata o tshwana le onao awa a o šomiwe a ka nnete mayoki re lebogiletleng Ndona. ene o bolela nnete mayoki gape ke taba tše ntšhi tše di utologang o bo kry ebile re dutse godimo ga ye e tswileng nako e šetse ile re tlogetše tšela tša kua moragorago ka gore taba she 0648582771 mcrs o mo moyeng thobela le bolela le mamosadi mo Ntwana o mamosadi a re a leboga mamosadi na le kae re gona le kae re gona mongaka ga nna ke go ke šedi ke la ya ngwana go thuma ka poso sepete sa mmametlhake gomme nto ya go ntshwara gampe ke ya taba maphodisa gore ba tswalela case ao batho a ke re maphodisa ga go bula molato gore ngwana o latlhegile ba tshwanetse gore ba bodise gore o latlhegile a le kae gomme e se ba thoma ka taba DNA gore ba ya kwa ba laka ba botsa ba re go na le re moswantša ke o latlhegile sepetele kore ba kwešiše gore ngwana o latlhegile ka sepetlele nke re nyake e ya ngwana go latlhega ka sepetlele gore go tlile jwang gore a latlhege ka sepetlele yes ba tshwanetse gore ga ba reporta bala ba bula case ba ba botse gore ngwana o latlhegile mo kae and then ba botse ba re o latlhegile sepetlele ba thoma go tšea motlhala kwa sepetlele ba se ba go tšea tabolapo ba kitimela gore ba kwele ba re o gona ba motshwantšhitse kae ba re ba o dia DNA ga go pala mola moka ba re ba tswalela kei ba tshwanetse go thoma mo molato o thommeng gona ngwana o latlhegile a le kae
ya motheletši o mogala bo gape o bolela ya ke ra gore a le inyadiša ke kwele gore ga ya fela keisele ba e tswaletseo wa e ga ba tšea statement ba sa botsiše batho gore le re ngwana o latlhegile ee o latlhegile a le kae a le sepetlele ke mo ba ile go thoma gona jale ba ye go thoma mo a latlhegileng fa e ya le yona ba tla ba fisa go tsa di-DNA mara fa e ya mo ngwana a latlhegileng gona o fotša tabolapo gape mogala bo sore ke mowa ke ra gore ga le inyaka letse ka ona tsela e gore gane statement se reng ba re ngwana o latlhegile ka go thoma ka go tloga o tšea tabolapo o sa nyako o bodiša batho ba gore ngwana o latlhegile kae ke yona nna e go ke lesedi go nna a e nthobadiše mongaka wa tseba re a leboga ebile wa tseba le tloge le re kweša gore le theeletša kore ka šedi e nngwe kgolo-kudu-kudu le be le tsitsinke le tabago le be le senka-senke le ne le nnoši no bothata jwa ka gore mmereko ko o berekile wa bophodisa jale e mpabiša pelo even now ke veteran mara ke sa bereka le maphodisa jale e mpabiša pelo gore molato o fo tswalela ba bodiše batho gore o tswa kae ngwana molato o thome mo kae ba fo tšea tabolapo no go na le bothata no re lekwele mongaka ke a leboga re lebogile kudu mmamosadi gape mmamosadi o bolela ditaba and se se re bontšha ga botse morwa motšha maubane gore batho ba ba theeletša go nane go lweki ke batho ba di-profession tša go fapana gobane motho e ka no ba e le gore ga lebe e le nurse goba e le doctor goba e le lephodisa goba e le lawyera nnete ya ditaba ke gore molao ke molao ya molao ke molao ge mohlho mongwe re bolela ka motho e leng gore sala ba MC gale mohlho mongwe ga ba sa go labele MC mohlho mongwe re tliše o mongwe MC mo ditšhentše kgolo o tlo go botša gore taba ge le ka mokgwa o e nyaka ka mokgwa o motheletše šo mcrs mo moyeng 064-858-2771 064-858-2771 ke kgopela go topa voice note a shikafa thobela ke re a lotšha ka pitseng tse kgolo ke Mashilo Kola from Moseabe mo terateng nna nka re go tloga since ke thoma go utlwelela lenaneo la pitsa tse kgolo ke ithutile dilo tse ntšhi ka kry-a le maele a feleditseng a ntira gore ke be ke tsene ka mara pitsa tse kgolo tse ba di apeang tsa Falkerke o kgone go botsisa marapo a nama ya buffalo ela ya kgale ya pogo ke re tlo tisa taba ka go ba le tshepo ka mo pitseng tse kgolo ke ra ka mo bo reka kapa Maubane le bo re Moremi ga mmo le bo Mopapa gore ba re thuse ka taba ya sepetlele sa Mmametlhake ka gore bjao ke ithutile se se ntši gore ga o le motho phela utlweletse tsena mananeo o kgone a heha gore le wena o kgone a setšhaba ko pele ka gore bjalo ke a leboga go ka be ke kopane le lenaneo le la pitsa tse kgolo ke re modimo a ka le hodise a le dire ka go loka gore mo tse tsotlhe tseo le di tshwarang di tshwarege mo tse tsotlhe tseo le batlang di atlega go thusa setšhaba di atlege ke a leboga thuto bathong go tšwa lenanegong la pitšeng tše kgolo thuto ya bathong morwa motšha ba bohlale ba bohlabela ba itšea ya boaga 064-858-2771 064-858-2771 re dutse fela metsotsong e masomepedi go itšwela go ere ya lesome 20 minutes after the hour 10 o'clock mcrs mo moyeng dumela o ka ka pala ba theletše thobela hai bana ba go ba nnete le ba le shere le ba le shere ga o tsotse ge be e sekolong re tsano re lefa 100 over 100 wa ka nnete ba di theletša ke le ka mo site ya ga molepo ka mo ka re wa Moriam le re theeletša ka eng ka mo ka 96.3
ke le tshwara ka radio podcast ka baka la gore ka mo e ne go tshina ka signal gantši. o le tsena mo Facebook awa mo a go na le app shona ya radio what ya www.mcrs then re kgona go le tshwarana mo ka audio streaming ya mongaka wa tseba re a leboga sa mathomo go ra gore le re lata ka data ye le rekang ka tšhelete gomme le tlogela di-radio tše dintšhi ka mo Polokwane Limpopo ka bophara la kgetha motse community radio wa tseba re a leboga ebile a gona ka mogore tabolapang ka gona ka Kapa ebile re ke ipona ke tlhoka data e bala bobedi e bala boraro yonte la ke bona ba re ke dira phoso kore ka mokgwa ke le ba le aga tšhaba ka gona ke a go botimaka go tshgale ka Kapa le ka selo ke ka line e ke tlo nyaka re le di line e nngwe ya bobedi re tla dia jalo mongaka o skwa dropa swara jwalo mongaka wa tseba ge le bona ke be ke humotse so ke kgwatha ke ofisi ya Mremi e re botša monnowe ka Kapa gore go sasa mesong ofisi ya Mremi e tlo mo romela data ya gore a tšwele pele go theeletša radio ka data a sa boife selo ke se ofisi ya Mremi e mo lebogang ka sona go tšea matsapa a reka airtime ebile a sa complaine le motho wa mo di taba ka nna ka fitlha maga matsala a ramošimo ka ba re pasa bo David le go le batswadi ba Mremi ka mola ka jwale tša malopo re tšere dinomoro tša lena mongaka ofisi ya Mremi e tlo le founela go Safrogo ke moka ya lefa data ya gore le kgoneng go tšwela peleng le theeletšeng radio ye ya ka nnete bana ba go šwa gore ka re bala ka manane gore no re theeletša le le se ra dirang e tlo ba re tlhoya ye šalang gore le a eletša batho le dira metlholo e mentšhi kudu gore le tse dintšhi tša di bona ka mogolo di tsona le tse di latelantšha ka gona le sepedise rena bangwe re pasega botso ditshepedišo di tsamaya jwang bana ka go fela re ba gotsakalela Mremi fela re bontšha lo tse dintšhi maelenyana a mantšhi le mo sepeding gore no dilo di latelwa so ka profit ya sepedi a gore ya leboga mona wa tseba re lebogile thata wa rra o ba botse ka mo ga Molepo ka moo gore tšatši le lengwe Modimo a ka re thuša re tlo bina koša ka moo gobane ka mokgwa o bolelago ka gona wa tseba go bohloko ka Kapa gore motho a tšee data gage wa tseba mehle le mehle kore o ne o kwa gore motho o theeletša mehle le mehle ene e bohloko man mara go sa Safrogo ngwana tate re tlo go romela data e leng gore lebaka la gona ke gore re leboga wa tseba tsebe ya gago le data ya gago le nako ya gago ye leng gore wa tseba wa itšea ka lebaka la lenanego le la pitšentše kgolo le leng gore le tla mo ka taba ya Professor Mremi le ka Kapa radio bjale data ke eo monna gešo ye leng gore wa tseba o tšwele pele Modimo wa lešoko a go godiše wa tseba tsebe ya gago wa irie gore e phele e bulegile mehle le mehle ebile re leboga le maele gore a gore taba ya rena re ria mo ya maele mehle le mehle gobane maele ke nto bohlokwa bontši ba rena baswa setšwa ga re se tsebe and then mara re leboga go hlalosa gore ka nanego leng o kgona go tseba setšo le tshepedišo ya ditaba thobela kana tate ke mang ke Motimele Mr. Motimele ga Molepo a kere re a leboga mongaka re a leboga hle tšwelang pele le seke la makatša la Kapa la tla bakeng phone go sa Frogo ge e tsena ba re e tšwa ofising ya Professor Mremi a gona le ka molato ka Kapa ya radio re a leboga Malefo wa tseba gore Limpopo e nnoši wa tseba re ne radio tše kae a be ke tše ntši gore di-community radio tše dingwe tše dintšhi di-national le tša Mpopo tša tše kudu mara monna o ne o di tlogela re banna
nna kere kore ene o gopole gore di-radio tse re bolelang ka tsona a ka no traiša radio ya gage ya swara ka frequency ya theletša mahala wa tseba ka kapa wa tseba ntho e ntira gore ke khumole so motho wa dulago around mo o pala le gore ka kapa we ka kapa man mara kwa motho wa ga molepo o re ka kapa we malefo moporofeta ga nka tumanageng ya gabo so batho ba e leng gore ga banke ba theeletša motse ya bo bona e le kgauswi le bona ke dumela gore ge ba ekwa monna wo gore bona ba nyatša motse mola motho a kgona go reka data ka tšhelete gore a kgone go theeletša motse e swanetše e romele molaetša tsebeng ya motho wo e leng gore a ka kgona go theeletša motse mahala a sa patele selo wa tsaya motho o no tšhatša founu ga fetso tšhatša founu a hloma di-headsete and then a no re 96.3 mahala a tšea maele mahala gape taba e ka kapa e go bontšha gore mogala bo wa ga molepo wa dulang kwa ga molepo wa motumela o reka maele ka tšhelete wa tseba malefo ge motho ke petse ke bolela ke gaša mo kereng wa bona go nwa le ge ke dutse so wa bona mo re dutseng gona go nwa re bolela di-radio ka moka di a lla di ne ba gaše go nwa le ba gaša mara go ne motho mongwe o no kgethile gore nna ke nyaka go theeletša motse ka gare ga tsona ka moka so ke ka baka leo re netefatšago gore nto ngwe le ngwe e re e bolelang ka mo ga re tlhabiše magano ka phefo re netefatša gore nto ngwe le ngwe ye e tswang mo melomong ya rena e be le mogola molomong wa tsebeng ya motho ka baka la gore motho ola a ga swanela go fila gore o re kgethile ka phoso a se ka e tshola ntate Motimele wa tseba re a moleboga man re a leboga motheletše show msrs mo moyeng Thumele Hello, le kae ka kapa? Re gona ra lena kgaitšedi yaka. Re gona ke thoma go tsena ke nna Mashako Mošeo le diatla. Ke nna mokhanselara mo ga bo Malefo. Kazi. Mokhanselara. Yebo. Ke nyaka go go fa kolobetšo ka leina la kakapa ka leina la pitšentše kgolo ka leina la MCRS. Ke amogela ka tlatsetedi. Bana Kazi wa kwa mara re theeletša ke batho ba mafego a ditshipi ga go fofa bona ka moka di ya mafase ya kgaitšedi ka ra go amogela pitšentše kgolo go motse community radio go leboga nna ka kapa nna ileng ya sedi ka kapa ke motho wa go thopa motho o ka rentsenyana motho wa go nyala ka 1,000 rand a re mmatswale o mphile mahala gape rena gape wa mošaketša ga mmotise ka ngwana motho ga a swanetše a nyale o nyaka pasa ge ba mosolela go ba go fišanya ke pasa awa o bea mmone gore ke motho wa modimo ka nnete mara ka nnete lethusitse re a leboga mokhanselara kana dilo tša go thupiwa ke dimpianyana ba re e tlatšitše 10 napile ke moka ora wa nna ke nyaka mpianyana a o re lebogile mokhanselara wa nna ke bila le shoya gore iteile tota ba fitla bo kakapa ba ipumpantša ya dilo ga botse bo Dr. Moremi mošimanyana mosesenyana a di akanya ga botse processa ka ga matlalara moseo a re ke a gana mana a go ne mosadi a mondebele wa 1,000 randa a re nnekese a re ebile motebele re se ba tura o no rukoko fela ka be ka kwa mmago kgarebele o a re mina nka monikela mahala thata mi mntwana mi motho o thopa motho bjale ka mpienya gore santse batho ba thoma e tebelela ba thome go tetekwa
batho ba setse go itekola gore ba ba dutseng le bona ba ba thupile jwale ka dimpianyana goba ba dirile se se nyakegang gore batswadi ba bona ba ba fe bona semmuso e kwama awa jwale re o hladiwa jwale gore tlabe ba go gopotsa re ebile o nthupile jwale o ka re ke mpienyana mo awa jwale mokhanselara jwale le romantšha jwale re fitlha gae kgaitsedi ya ka go ne molato wa tseba re leboga kudu le go theeletša ke batho ba go swana le lena re a tseba re le dula le le busy difounu di a tsena mathata a setšhaba a dula le aparetse mara le kgona go tepha nako ya gore le theeletše mmutse wa tseba re a leboga kgaitsedi yaka ka nnete ngwanešo a kere wa dikwa gomme o no kwa motho a re man awa nna ke netaba le motseng ka sole ke theeleditše motse nna ke theeletša eng go o nyaka title ya gage awa e no ba motho fela jale e kwa bo mokhanselara fa mafego a ditshipi batho ba mafego a ditshipi monna motho wa go no bitša segorapata go nwele se se kgoretseng wena o ka se bitša aa bare o thomile kakapa bjale kakapa o kry-a nwelema emsereso mo moyeng re gona ra lena age mamma le kae mošato ka tsimanyana re a leboga manne ka kapa e ileng ya nkgwatha nna ke ela ya ka ya 14 tsa December ile ya ka mmana pianela ke ile ka kwa ke kwa botse ka re o ntabe le bana ba rena ba thaetsa the way o ile wa botsa ngwanola gore ngwanaka sekolo se bohlokwa ola wa malo ba 119 years wa mpotsa gore banna a tlo go fotlha jale ka tshepile go lahlela kua go tlogela jale ngwanaka tlogela go tshela banna ka morago o lebelele sekolo ke nagana gore moa go tlang o santse o ye sekolong ande ngwanaka tlogela bogoa ka baka la gore mma a botsaso a go rate mamanga ka re batsakeng e dire bana ba rena mane ba tsena ko malome ka kapa a boditseng ngwanola o mo file maele ka rata malome ka kapa ke a mo leboga wa tseba ke mo leboga ka mokgonong gore o boletse ka gona ka kwa ke kwa botlhoko ebile ke re thusamego ke re bana ba rena nke ba re thaeletse ba thaetse malome ka kapa ebe ka ra ba thaetse malome ka kapa gona ba phela ba re aowa rena re a robala ke ba kwa maele a boditseng ngwanola ba ba ka sala sekolo morago ka nnete gomme wa tseba kgaitsedi ya ka ge go ne le lenanego le o kweleng le tloga le bohlokwa kudu tšatši lewe o no ngwala date ya lona wa ngwala gore ke lenanego le lefe le be le reng e napile wa founela gona mo motse mo ba kgona go gontšhetša lona ka CD ka kwano tša lena tšeo le tlabeng le kwana ka tšona ke tsebile gore ke di-14 tsa December ka re malome ka kapa ke mo ke malome ka tša go leboga ngwana ba rena a ba re thaeletse ba kore malome ka kapa o mo gadile ngwanola ke nagana gore ba ba kweleng le bana ba leng ba thaeditse ke nagana gore sekolo ba tlo kwa gore sekolo se bohlokwa ao batho ele e nkgwathile tseleng ka be ka kwa ke go fisa meoko kere malome ka kapa mola o ba file maele ba tsa ba kwele bana ba rena mola ge ba le ka re ba rena ba robala ai malome ka kapa mola gona ke a go leboga mola ke a leboga ke leboga motse community radio ke re thaetsang bosego le mosegare gore ge re hlaile re kwa bohloko re mara ge re hlele ke NTRS mara today ka dititseng ke kgolo batho ba modimo a tla re thaetsa bosego le mosegare malome ka kapa re a leboga le maele re leboga tse kankana ga tsona o re thusang ka tsona le maele a leng ka mokana ga tsona ke ntse ga molaong metse community radio ra leboga malome ka kapa kgaitsedi ya ka ke lebogile kudu wa tseba ke leboga kudu mantšwa go a gago wa tseba ke ga ke tsebe rena ke reng mara wa tseba ke a leboga modimo ke ena a tla tsebang gore o swantse a dire jwang modimo gore le ngwago o tsamaya le mo le sware lenane le kore o fele rele ka re tswela pele re tswa wena fela ka mogare ga lenane gape re a thaba re kwa botse ke a leboga ngwanešo wa tseba lenanego le banna lenanego le thuša batho lenanego le thuša batho
Mshathe motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM MCRS mo moyeng tumela ka kapa le kae a re gona rra lena wa rra bla le Mighty ka mamatala ram tefo a re a le amogela Mighty o re mo wa rra re gona rra lena gape ke kwa stile tša batho ba bangwe ba go tswa ka go tswela ba gala ba tela re a šoma ya sa tefo o ra province ka moka di tla ba di hlakane mo se le boga ku professor ba na wa re rekela Mr Malefo ya ka kapa le mutse ka kapa Mshathe ye ile na go eng e se ke sa ikwisiga botse mogekolo mongwe ile ba re mogekolo mongwe o dirile o tlhokofaletse ke monna ya a ka re wa direga gore a re ngwana ga gore a bereke setopo wa tla wa thwe o tsamaile o rwele dipeke o sa mo gopola mogekolo botse ke tšatši le wa go nyaka go thula ola wa seabe mašego gare o fegeletša monghadi ka kopana le o nyakile o thula motho o nyakile o thula mogekolo mo tseleng ka thui ka one ya bošego ke mmoja malefo ke re malefo gape taba le di tshwarang ke bothata ka dile le le tlhakana le mathata ka di tshwara di ama batho ba boima tefo ka kopana le ka makometsane monna ka no kopana le motho mogekolo monna gape a le sheleng man no o kena o ke boditse malefo mo re tlo bona mathata ke re bolofo ke re monna mago sa sa ona ke re mogokolola gape bona se ka ba lo tšhabetse mo ga matala monna ke ba fara go ke gore moremi a tloga tiša gabotse nke mo gona a tloge a mo khantshe ya ka gore motho ola ge se a tsamaile ka mogola so dipeke re sa tse roleng ka mo dipeke re tlo ba le bothata ba le bagalang nke leswareng ka mogowe ngwago o tlang dipalopalo tša lena di fitlhe kua mafelelong go be le di-awate fela go be le di-awate ka mo ke a tseba re swere maatla ka mo Mr Moremi re tseba gabotse gore mo ge a tsene mola motse re no tseba re ga ka fitlha mola motse a tlhoma go bolela bolela motse e tlo isa godimo stanang le reverend gape monna o ne le ena gausi le ka monna motho o wa sensa yena o tho o kotsi gampe o yena o moruti maleo o botse ba ga botse referent o tsone o ria mogala kaka from mo lengwe ke ya mmerekong a se sa le kwa ga botse ba galabe le thoba go ba fase ke re ke a leboga tsweleng pele re a leboga mongaka re a leboga from mo lengwe kaka ba ke ya mmerekong from mo lengwe ke ya mmerekong kopana le ke feta go yena ke sekontiriso šetse ke tswara taba e tlawele motlo kware malefo lena marela di bona re a šoma mo re a šoma mongaka re te kgafile gore re tlo šomela setšhaba ka bokgabane re te kgafile malefo jwale se re te kgafileng ka sona re tshwanetse re se phethagatše wa bona motse I remember motse ge nkhira nna e mpotšišitše potšišo ya rena jwale ka motse o re tshepiša eng ge re ka go tšea ke ile mo go bona ka re ke le tshepiša go bereka boima ene ke le tshepiša go fa motheeletši se a nyakang kapa a swanetšeng go sekwa ebile ke le tshepiša gore ke tlo oketša batheeletši mo radiong ya lena ba ntšea dilo tšela e le tše tharo tše ke ba tshepišeng tšona ka mehla le ka matšatši ge ke tloga ga mauane ke etla mmerekong ke re ke nyaka go bereka boima ke fe motheeletši se a swanetšeng go sekwa ge ke fetša ke nnameletše nomoro ya batheeletši gape ka kapa o bolela polelo mo ye bohlokwa e leng gore le nna ke gopola ke gore wa bona kua ga Professor Moremi kgale ke le kuang no ke kgale o bolela nnete lo tše nno riega ke le gona ke gopola ke bereka jale ka a ke sa bereka bjale ka mmereki nne ke bereka go kare ke gae
ka gore ge motho a bereka o kare ke gae o ria se a tsebang gore ka mo gae ge o tlhokometse shopa tatago o tšhaba go e utswetša ka gore e tla wa ene wa tle wa sokola o jama jwale motheletši a tsebe gore a se gore o theogela ka 9 ge o e tlapitšeng tše kgolo e sa le o tsene ka 7:30 ya furugu kua ga moremi letšatši le sobela o theogetše go bjale ke bolela soko tšwa metseng sa le ke tsamaya ka 2 ya tšwa metseng ke tšhaišitše go bjale ka 7 ka tla keno jwale ke ka moo ke reng re tshepišitše go berekela setšhaba ebile modimo godimo ga tshepišo tše re di dirileng tša go berekela setšhaba a re tlotša ka oli gore se se tswang ka moganong ga rena ka nnete e be se e leng gore motheletši o nyaka go sekwa ene ga a fetša go sekwa se mo tswela mogola nakoela ya rena šile nke ke dire ka tsela ye motheletši wa tseba re tloga re lebogile kudu maikutlo a gago go le kgausi mo o beng gabotse o re theleditšego o le gona ebile re a tshepiša gore se re se dirang re tlo se dira ka mehla ka maikemišetšo a go iša thuto bathong ka mehla maele a tla ralala le naga wa tsebe a tetopela a kgona go thušega jwale le kgono le re ne le molli jwale ka balli ba bang ba ileng ba kwagela pitšeng tše kgolo re tlo ba le yena mo metsotsong e meraro ye e tlang gomme a tle a re fegolele se borala le yena o hloka maele a motheeletši jwale ka batheeletši ba bangwe re no kgopela gore ba motheeletše gabotse jwale ka mehleng gore ge ba etla go mofa maele ba mofe maele godimo ga se ba se kwelego re a tloga jwale re tsena ka ofising ya tloutša baroka jwale re kwa gore tloutša baroka go diragalang ka tloutša baroka motheeletše a emele eng kae neng jwang ke a leboga morwa motšha maubane professor mremi o dula ga matlala ramošibo kgauswi le mmabologolo le seabusa professor mremi o dula ga matlala ramošibo kgauswi le mmabologolo le seabusa professor mremi o bereka mehle le mehle mo e leng gore go e tla go yena o santse o tle le forogo gobane go a tlala ke sa bušeletša professor mremi o dula ga matlala ramošibo kgauswi le mmabologolo le seabuswa professor mremi go e tla go yena o hloka thušo professor mremi o tla le forogo ka lebaka la gore go a tlala and then go na le nomoro e leng gore e gona e le gore ke tlo lefa ona mo pijana mo mafelong a polelo jwale se ke nyakang go se bolela ke gore professor mremi o alafa malwetši a go fapana-fapana malwetši a mantši a batho ba tshwenyago ka ona maphelong a bona ebile professor mremi o a thasiša batho ka moka ba tshwenyago ke medimo ye ba tshwenyago professor mremi o kgona go ba thasiša ebile o kgona gape go lata badimo mo ba lego gona le go ya go le šupetša mabitla a bolena gape professor mremi ka kua ga gage o ria counseling e re bolela ka counseling re bolela ka motho o e leng gore o hloka maele go ne motho o mongwe a hloke ditaola o hloka maele a go kgona go fiwa maele professor mremi o thuša gape ka mokgwa taba meropa phekolo ya meropa go ne batho ba bangwe taba tša bona ga di nyake dikgagara mara seo se tšwa go yena ge a go phekotše o tlo kgona go tseba gore medimo ya gabo e dumela gore o swantse o phekole ka meropa gobana se batho ka moka ba ba leng gore ba ka kgona go phekola ka meropa ba bangwe e no ba taba gore ba tsene ka kwa dikgagareng and then a kgone go ba thuša a ba fe ditaelo tša bona di sepela gabotse ba bangwe o kry-a mathata a bona e le a mantšhi a e le mathata e leng gore a hloka phekolo ya meropa gape ge re tshelela ka tokoela professor mremi batho ba tsebe gore letlakala la ga la facebook gobane go bile boima ngwaga o re bile le di-scam tše ntšhi batho ba re ke bona bo mremi ka montle ka mo wa tseba batho ba nyaka batho ditšhelete ba scama batho ditšhelete seo re kgopela tshwarelo buela ka ofisi ya professor mremi re kgopela tshwarelo kgolo ya batho bao gobane batho ba le ba swareleng gobane ga ba tsebe se ba seriang ebile re modimo wa lešoko and then a le šireletše gore batho ba mohuta o ba kgole le lena gobane ke batho ba ba nyakang go bona maikemišetšo a bona le uya tšhelete tša lena gobane tšatši le lengwe ka kapa ke botša monno mongwe wa scam ke a mo founela ke re monnagešo gabotse wena monnagešo ka gore o scama batho founela batho gore ke wena professor mremi o tseba gore o yena ebile o botša gore no ke tlo tla ka gae professor mremi ga a thuša batho ga a tle ka gae
professor Mremi la molatella kua gae a kgone go le thuša ke botša monna o ntata ka kapa ke re mo go yena ke re monna ge šoto kwa uang wena monna ge o ja tšhelete ya motho e leng gore o walla le bana ba gago tlo go ba rekela bopi wa tseba gore o hlola taba e nngwe mo maphelong a bana ba gago gore bana ba gago ba be le pati ya bophelo ka moka bjale batheeletši ba rena le babogedi professor Mremi ga a latelele batho professor Mremi batho ba tla go yena o a ba thuša and then ba tla kua gae kua and then a ba thuša bjale dinomoro tše le ka dileletšang ge le batho ba ile gore nyaka go buka go tla go professor Mremi ke 060 959 0303 060 959 0303 number ye o e founela go o nyaka go buka and then go tla diphekong rena re bereka mehle le mehle number e nngwe še ya office ke 079 170 9862 079 170 9862 ke nomoro ya office ya professor Mremi mo e leng gore o tlo kgona gore o šie melaetša mohlomongwe goba mohlomongwe ge o nesetse di nyakang gore butšha o ka ria nomoro ya ka e leng gore ge le ne di-complaini kua ga professor Mremi ebile le nyaka go thušiwa gape ka pitšeng tše kgolo go ba tharolola mathata ke 072 133 6761 072 133 6761 nomoro e ke lefileng yona ya mafelelo ya 072 133 6761 nomoro ye ge o ne complain goba mohlomongwe o ne maele goba mohlomongwe o ne se e leng gore a se go swara gabotse gona kua ga ngaka Mremi o founela yona o tlo bolela le nna mopapa Malefo and then ke mo e leng gore o tlo kgona go go thuša godimo ga tšeo o llago ka tšona and then se segolo mo go lena se ke romilego ka sona ke Mroka professor Mremi o re ke le botse gore Christmas goba matšatši a boikhutšo a fihlile re kgopela le be batho ba e leng gore le tshwara gabotse ka moe and then modimo wa lešoko modimo wa ditšhuana modimo o e leng gore o kwa batho ge ba morapela a le thuše nna ke le Reverend Malefo mopapa modimo a phelang ke re modimo wa lešoko a le nešitše dipula tša medupi ka re ga maphelo a lena ba le hlokago mešomo le kry mešomo ba le hlokago manyalo le kry manyalo ba le hlokago tše botse le dikrie modimo a le thuše thobela mšate re a leboga mopapa weekend ye koša e ya kae ge e ka ba e gona weekend ye ka labohlano beke yona re le mo yona ka labohlano re ye goroša Thato Mahlangu kua lefaseng la Witbank Thato Mahlangu lefaseng la Witbank o tlile kua ga ya babja kudu ngwana o wa tseba ngwana o re mothušitše o fodile ebile re a mo goroša ka labohlano lefaseng la Witbank mo e leng gore batho ka moka ba hloka go di-product ka gore re a tseba gore bontši ba lena lekgole le hloka di-product tša go swana le bo pinki bo lerumo la banna bo di-Z2 wa tseba ke tše ntšhi bo dibatana še dino bo motlhalaganyong ka kapa jwale ba le hlokago le tlo di-kry-a gona kwa Witbank and then nomoro tše le ka go di-phone le ge le hloka direction ke 060 959 0303 060 959 0303 goba 072 133 6761 072 133 6761 nomoro tšeo o tlo di founela and then go timela mohlomong wa Witbank and then gona more yang go bina gona ka labohlano and then jwale dikoša tša rena di tlo thoma ngwago tlang after koša ya labohlano koša tša rena di tlo thoma ngwago tlang ka di-3 re tla be re bina mo naganeng ka bomphuthego gona mo naganeng gone ngwana o ba reng ke mphuthego Mathabathe re o thoma ka yena ka di-3 tša January ngwago tlang re re modimo šue thobela re a leboga Mroka gape ditheto mongaka di a ratwa ebile di a thabelwa motheletši mongwe a šwena mo ke Linda Nkgodi Matlala o re re ithutile dilo tše dintšhi ka lenanego le taba yela ya bana ba go hloka dipasa gomme mma go bona a le gona a phela e tloga e nkgwathile moyeng kudu o re ka kapa le prof ke rata go le leboga kudu ke rata go le leboga kudu malapa a mantši go be go se kwano ka gae mara ka baka la lena mathata a malapa a fedile ka baka la lena modimo a le šegofatše
wa tseba melaetša e mengwe go tswa go motheletši le rena ya re kgwatha ene nto e batho swantse ba itsebe ka kapa ke gore le rena re ntse re bereka gona more ya agega ka nnete ya a kere le rena re batho ka ga bo rena re ne le tša rena re ne mathata a rena mongaka ebile ke kwele ge motheletši o mongwe a bolela ka taba ya go thwala motho bjale ka mpianyana o re bjalaga bjale e dira gore re tetekole bjale re tinyake gore rena ba re ba swereng ganeng re ba tšere kae re ba tšere kae nke balli ba rena ba batamele fawe nke re tle re ba kwe gore na ga botse bona ba golola sefe sello mongaka rena re gona fa pitšeng tše kgolo go motse community radio nke ke a baemele ka style se Ollie's Tombstones